Ditshepedišong tša tsheko yeo e bileng ye telele, botšhotšhisi bo be bo dika bo kgwatha dintlha tša molato wa 2015 kgatlhanong le Lesibakekana yo a hloletšwego kgolegong mengwaga e 52 morago ga go bolaya barwa ba gago ba bane. Adele wa mengwaga e 3, Tshepo wa mengwaga e 5, Joyce wa mengwaga e 7 le Katlego wa mengwaga e 9 ba bolailwe sehlogo ka sebetša se bogale seo go dumelwago e ka bang thipa. Ge dipolao tše di diragala, Phasha o be a tšwile kgolegong ka parole molatong wa polao le maiteko a polao wa ngwaga wa 2002. Kgorotsheko e dumela e se motho yo a ka sokollwago gomme o kotsi setšhabeng. E gateletše gape gore ga a bonale a itshola go seo a se dirilego. Ramolao ka mangwalo, Phasha o tla thoma kotlo ya gagwe ka ponyo ya leihlo. Mosadi wa gagwe o re o nyamišwa ke gore le ga bjalo Phasha o sa gatelela gore ga a molato. Yona empa bishop le gore a sanka a dumela mare wa tseba yena gore o ba bolaile le bona ba mmone gore a ba shela ba re life sentence gore o bolaile bana wena wa gana gore wa dumela mare ba mona ba mmone gore o ba bolaile le yena wa tseba gore o ba bolaile. Botšhotšhisi bja setšhaba bo amogetše kahlolo ye. This is a horrific crime. We welcome the sentence and we hope that it will send the message to the public. Lefapha la ditirelo tša leago le lona le ntšhitše maikutlo. Bjale ka department re kwa re lokologile ka lebaka la gore molao o tšere karolo le go tšea sebaka se re lebogiše maphodisa a rena le ba NPA go ba re fitlhišitše mo re fitlhileng gona le kgono at least le mmago ngwana le mokwele o fila gore o relieved of course a ka sa go ja bana ba gage morago mare at least o tla re bala boroko gore molao o tšere letsogo. Ga se go hlake ge ba Phasha o tla dira boipiletšo kgatlhanong le kotlo ya gagwe. Ditabeng tše dingwe tša dikgorotsheko, lephodisa le le nyakišišago molato wa polao ya Mosanene le Sifiso Twala o ile a ba a tšholla megogo nakong ya ge a fana ka bohlatse ka kgorontsheko ya magistrata wa Piet Retief ka Mkhonto Mpumalanga. O boletše ditaba tše di boifišago ka mokgwa wo mohu le yo a phulogilego Sthembiso Twala ba tlaišitšwego ka gona. O re dihlatse di mmoditše gore batšwa sehlabelo ba bararo ba bethilwe o šoro ka Sampoko, Molamo le dibetša tše dingwe. Lephodisa le boditše kgorotsheko gore banna ba bararo ba išitšwe legaeng la molatofatšwa o mongwe Potgieter go hlapišwa ge ba fetša ba ba bušetša ka koloing ya bona. Tiragalong ya go begilwe gore bahlapetši ba tšhireletšo ba bane ba kgopetšwe gore ba hlapetše batšwa sehlabelo bošego bjo tee. Ka Senegal balatofatšwa ba babedi molatong wa polao ya molaodi wa polasa wa mengwage 21 Brandon Horner ba tšweletše ka boripana kgorong tsheko ya magistrata wa Senegal le hono. Dipoelo tša forensic di utullotše gore madi a humanwego borokgong bja o mongwe wa balatofatšwa ga se a mohu. Madi a thotsweng diphahlong tsa hae ke madi a hae, not a mofu. So ka mantswe a mang e a montsha di-results tse re fumanetseo di ntsha accused number 1 casing ena. Nakong ya ge balatofatšwa ba babedi ba tšwelela lekgala pele kgorongtsheko, sehlopha sa balemi se ile sa tsena ka kgang ka gare ga moago wa kgorotsheko ba nyaka balatofatšwa. Moqosi wa pele o ile a hanelwa ka beile, mme hona ho re susumeditse gore re khutlisetse nyewena morao hore re tlo etsa kopo ya beile ka baka la gore se re na le dintlha tse ding tse ntšha. Molato o šuthišitšwe go fihla beke e tlago ka Labobedi.